I'm just heading out to find a place to send money to my uncle in Samoa. Oh, why waste time and petrol? You can use UP Group Money. You can send money to Samoa and it's really fast. Really? Yeah. Can I sign up online? Yeah, it's really simple. Sweet, I'll do it now. Okay, bye. Bye. Sending money to your loved ones in Samoa has never been easier with UP Group Money Transfer. Our service allows you to transfer money quickly and securely from the comfort of your home or anywhere in New Zealand. Your family and friends can conveniently pick up the money from over 40 villages across the Polu and Tawai. No matter where they are, we've got you covered. Our user-friendly online platform makes sending money a breeze. Just visit www.upgroupmoney.com. Sign up and start sending money in minutes. We're here to help. If you have any questions or need assistance with signing up or sending money, please don't hesitate to contact our friendly support team at 09558 2896 or 0800 877 328, or visit us in the office at 6/22 Station Road, Otahuhu, Auckland 1062. Experience the ease and reliability of UP Group Money Transfer today. Your family and friends in Samoa are just a few clicks away from receiving your support. Visit www.upgroupmoney.com now to get started.
Ia toi whaatalofa atu le nei taimi o la fiafi Samoa le atu no pele e lau whaafungafungaanga e te au le awa ma le whaaloalo ia whaifui au masui i lana wauna nei sunga le awao ia sione whaifai sione ia ma te whaatalofa atu ai le suafa manu malo i skriso no tātou rii ma no tātou whaola Samoa le atu no pele i ona tūlanga whaalupi e ngata fo i lea ia o le pa ia o whengaluenga le atua nātou whaletua e ngata i leo e ka le sia e fia mātou te whataro whatu fo'i le suafa manu malo Yesu Keriso i wong ma paanga o le tātou ala ata o le Global Kingdom TV o lo whapenana o ina tuai le tātou CKA Ministry ia mātou te whataro whatu le suafa manu malo Yesu Keriso tātou li ma lo tātou whaola le ngata fo'i lea ia whataro whatu fo'i nei tātou tu asina sina o lo whapena o na whaia pēr le whaiwa o le tuina tu tama whanau Samoa e le ngata o le Foot Ministry ia o ministry malawa i lunga ala ata pe ona tātou ia i le aso ma le aso lunga o pēr o le ia mātou te whatalo whatu i pāanga masani o wōro whapena na mafuta ma tuli matanga umai pēr tātou pukalame ia stofi ia mātou whatalo whatu le suafa manu malo Yesu Keriso lo tātou rii tātou whaola, whataro whatu fo'i nisi o whapena o na whai malanga mai, ia pe malanga mau mai i atunu o i fia, ese i tutono ne atunu o New Zealand pa o Kilani, ia mātou te whataro whatu, a vea nei taimi lei, ia mātou te oforo whatu ai fo'i, ia o whapena, na iai whai ngā marolonga nei fo'i vai tau, ia so se meolo iai fo'i nisi o tātou rara, CKA Ministry, e ngata i tu Whiorerolangi o Australia, ia, pasoso lava, whea lava o iai, i le nei turu ingo le rolangi, ia, matu tu whatalofa atu, ia te uto umalava, i le suafa o Yesu Keriso, o tātou walii, ma no tātou whaola, le suafa lea, tātou te whapelepele, tātou te whaamua iai, awa o ia e o mea uma, o ia fo i on i tātou, o ia fo i o le kalesia, mātou te whapea atu ai, ia, i le nei taimi le lei, mai lava yaso se yo mai nei taimi ia mātou te whaatarofa tārofa lava le suafa manu malo i Keriso Yesu nisi foi o la tōro whapena ta talo mai matu ina atu foi e tātou ministry tai tasi ia mātou te manatua pēr i au tau i le mātou whaatarofa i le fiafi ia whaatarofa tu foi nei ainga o o mai masani o lo whapena o na tātou nuti mea pēr ia ma tātou whelua i lungo pēr o lea i le nei lava aso stofi e pe na masani ai ia nei taimi o la whaia te talo e amata ai ia o na tātou taratara noa i fo ila ia le ne fiafi lo mātou tamai langi whaaftai nei awa no le leiwa tuina mai mo i mātou tue maua mai le nawa yaso se i o mai le nei taimi ia o mātou tue maua fo i awa no wha aulo mai ate oe lo mātou tamai vi ia oi mea umalava mātou te whaaftai nei awa no le lei whaaftai fo i the Global Kingdom TV, ia mo le whaea ina fo i o Kalame, le CKA Ministry, i lungo le ea, i oe le atua o lava ni ai mātou, a olo fina ngalo ina ia o atu, a wao i mātou am pasalo malo, mātou te whapea atu ai a nganga pa iae, wala uli a oe nei taimi, ma le ne fiafi le lei, e te whamatala loto i o mātou tangata, e whaungaina ai ma ua o me whaingaluenga, ia mamuli ai lo finangalo lungo le ea o ai se tasi lo whapena ona iai se tūlanga o mana o mia le antua e le tino mo le whaleanga o le mātou te talo ia o ngāne nei polo Kalame te ina foi ministry te tasi le li ia whatau taia e loua nganga pa ia wa oi o te amata ina mea umalava o le mātou te talo lea i ia i o le tamae ma le alo nganga pa ia e whaavau lava amene Mene ia a fai o foto a ti mai la au ni fiafi po la telefoni foi po la TV ia ma to fa ta lo fa tu so fa manu malo su che riso tato li i mortato fa ola ia nato si sila mai lo ma futa foi ma sunga le o ia fa sione ia mo foi tu nato la no ia le te fa ilo tama tuai o la onga la mua ia le o ma tu mo le no le lei fa filua ia tuaila na ona ia ma la vo i lo bo leva fo tau sanga ia o lo fa pena na ona ile tua mo no filangalo ia alva tu lo sunga sione ia le fa no fa tu la sunga fa pengaina
fie foi le loto fa fe vai Aloia. no fai tu pa ia la silasi o e lo mai mo mai nei tu la fiafi e la bonale fa ngai tio fo e le loto mai Aloia. na fo fai ne mo mo ni ia no ta tu te fa so ai le afio nga le tua mo ni la fa sa ta tu nga lue ia lu na se ngo isi te te bita te fa so ai le ngale ya le te fa so ai le la langi pole mi tala ta malama o lunga le ea o lunga le la langi le fa ne yo no po ia wa abia le mala va o fina ngalo tai to kai fa so ai le na upu ia po la ne tala le nei voi ia fa tala fo foi o mai masani ia a fai ta e mai le ia Ka mo suai. o le ale futa ai ia le li me uma ia fa tai po mo ne ia no fa no nai nei mo ka ta tu te tala no ia fa mi anga le tu ai la tu uma fa pina no fa no me tala no ia ia le li so se me ia te so atu le nei tu la le po lava Ia, ia le li. Yo e sa moa peona whae loa fo i la matanga ia o una nei le tua. I la tau e sa ue malai fo i le lau mua, i le akape, i Bible College. Ia o lo whapena o na ngalu e pia mo le whina ngalu le tuvi. Ia le tua, awa al mea le whina ngalu e le tua. I le ia tātu watu, au au na atu. I so se i tu e fio le laulangi. Ia pona nei fo iamno le leilungo pea o le ea. Whai o le tātu i e ne fiafi. Ana au na i o lo mātou ngalu e whatasi mana au na. I le whingalo le atua, i le tātou Christ Kingdom Church, ia whapena o na iai le nganga le alii, so soani pia sia i tātou uma, e ala lea i le upu fo i shea le ne fiafi, me ia ma umarana. Auna, whatalo fo i, iau auna fo i sa mātou ngā lua na mai aso, auna fo i whawhenga ia matamoa, ngata fo i lea i o sio mātou au ia. Feni, moti feni, i lo whapena o na tōtongia, i fui wai taimi o onga, ia malisi fo i o fa ainga ia matou te whaatalo whaatu nisi fo i o whai malanga nei fo i au waa i Samoa nisi fo i o tūlanga le malfia ia matou te whaatalo whaatu sunga ia ara e ratino whapena na iai lau au fo i a Pastor Mike Poreta malwhaitua ia mra au nanga o Malawa Global Kingdom TV whaatalo whaatu sike e minsu ne fiafi i fo i Australia whapena fo na iai le na lau au no whapena na whaau fo iai le minsu ia te tia, malwhalitua ia Evelyn Mapusua, ia mana uso uma i Australia, tai miso se sike i misolo ia whaatalo whaatu, e suafa manu mano Iesu Kiriso le tātou li ma tātou wha. Ola tu si lawa iai o le ngaruenga, ma whiwhia lawa marana wa auna fo i share fo i nei tusi, te reo fo nei tusi ia ua whaafia, nei whaitawina, ma awa wina, ma alu whaafia, whaaselau, rima sifuru, ia ai ngā lu tātou tue tilo ma tātou tue ai ai ina ia aua nei ia foi leo se me masani le whaitau ia ai tātou tilo o ne ani mea o onga tāu o lo iai pio nei ai fo ile le au whaalinga fo ile tātou ministry nei ia o tātou tangata ina ia maua le nganga lea ina ia maua le nganga ia i loa o na whaailoa atu Iesu iso se mea lua ia maua i tātou le mea tau le lofa, ina ia iai se nganga, ia lofa peo na lofa mai Iesu na ia la vea ina se nganga. Ia ma ia wha suru atu le malama, so se tu e fio le larolangi, i olo iai fo i le tātou misiona, ina ia whaalinga, ina ia vea i tātou ma paso le malo, ina ia wha tapu ea o tātou olanga, tapu i tātou le upo le atua, ia whapena o na whaasara lau atu ma tau atu tala lei so se tu e fia o oe o le ampasa o le malo le tua whea lawe te iai ampasa i tō whalwhainga renga ampasa i le aonga ampasa i universitere ngā ke iai o ampasa fo i tonu le kalesia wala mea moi lau i te rea fo i taimi tatu i tonu o lotu ia e ala e mga o miangi ampasa i kongu e kalesia whaapuni tonga lo i ai yo ai mea ainga mana mi am pasa i tonu fu mea ainga ni vai taimi e o i tonu malo ai pe ia na tanto loa i am pasa falatino o le sui o lesi malo i e fa pe na fo i la
le tātou o langa whaaleanganga o katoa mpasa o le malo le atua. Amen. A pasa o Iesu Keriso ia lea na whaatai mua mo i tātou. Ia lea murmur tai mai ei ana au auna. Se ia o mai ei ni fiafi. Tusi lana ngaluenga leo whaautu ina whapea o le ruai e kalesia. Ia o afsiri. Le ale mea o wha au tu e whapea ni ei maka upu. Ona iei ni mea o ngā ma le tāua. O le ruai e kalesia. E pea o na tila fia tangata uma. E le i tupu le ruai e kalesia i sesi lalolangi. Sa mua i tupu lava i Yerusalema. E kalesia lea. Kalesia fo i lea na whapena o na sea atu matala ina atu i Yesu no na usoo. O te atia ia lau e kalesia. O le mea fo i la le lie fiafi Samoa le atu nupele. Ia o le tasi le vesili wakaufunga kari nye fiafi. Fea le ruai e kalesia. O le kalesia Yesu. Ia o kongu lava Yerusalema. Ia tonu ko salalau i ngei le upu le tala lei ma whaatutu lotu i vaenga o le lalolangi e le ngata leo Samoa o le Pasifika e o fo i nuu tutua oi e so ma Yerusalema po Israelu ia ai o le eruai e kalesia lava lea o loo i Yerusalema. E o le tusi feitau na e whai upu mua e o le ono. E ala na mawha uru vai wapea. Leanga o le uruai e kalesia e lei whapea ngā makua tofi loa Iesu polo fesa loa le rua i e kalesia lea. Amen. O rua i e kalesia lea wa lewa o na a o ina ma o tau ina Iesu. O Iesu lava ia na ia whaatino ina e telo ngā luenga na ia whaia, telo ngā luenga na ia whetalai iai, ma o iai, ma nofo ma whaatino ina ia o le aso le rua i e kalesia. Ia u whapena, o le tino mai se tino whapena, ona vi ia e tama. O me umara mai e whai Iesu ele o ia, a ia vi ia e tama. Me fwina lea koe la langa ni e fiafi sa moa le atunu pele, kako ke kilo iai. Ma tātu te fsiri ia kako, siri fwoi a mau, o vi ia ea le tama i mea nei tātu te whai. Yes. Mea ngei e whai kako me ka ore e kalesia. O koe e kalesia ea Iesu po le kalesia kako la vai. Kalesia o e lava ia. Le atu langa lawa ia. Me foi na lea i tātou wawa ai loto. Tātou wawa ai iai malitoa. Ma tātou roa. E le ai o le kalesia lea na walauina, whatuina Iesu. E le na oni e kalesia upu. Ai o le kalesia ngā lue. Le kalesia e whaia ngā luenga. O le kalesia o le vae ma lima iai ngā luenga. E pei o na tātou roa le fiafi. Ia lea voi lai, lima nei whai upu nā mā te fietara noa i marana o na. Ina ia tātou roa. Ia, whaso solo atua e ane o kakupukama ki rer kusi. Le rope uma le lima kausanga, le o kausanga o kāku whai lava. I rei kai ngā o e mga upu e rua pe koru pe wha. Ia ai au ngā ar kaku vai i le mu. E le o se mea whaako pe lau wa pe maua se pingi auro sesi. Ani mai vai. Ai o le mea e maua i se mea o ngā. Aua le tātou savalinga i lea aso, ma lea aso, ma lea aso, ma lea aso. Ia o le tusi le nā tātou tilo i ai, se whātou muanga fuene nā o le mā ufo i sia le nefi a fi tātou roa. Le ale me le fi a kalangoa mai ai Iesu i mka upu i momua. Peo le tātou roa, i o le tusi tusia la nau auna, ia Luka, ia o Luka o i o le fōmai, peo le tātou tilo ma tātou roa le aonga tuspa ia ma skola fo i o le tuspa ia, tasi lea tusitala po o le whai evangalia e leo se Kirisiano, o i o le tangata nu esi, o le Kirisiano le tamaroa, o ia o le nu esi, o Luka o le ngata o i o le fōmai le tino, ia o i fo i o le tangata nu esi, o ia sau mai Antioka i Suria, ia pion ka kolor ka sile feeling me ka si Israel ia le alo tupunga mai ai tangata o lo fa pena le fie le li fie tusi tala winga le li fa olo Yesu Kristo mana ngaluenga mamana ma mea na ia faia ia le fika ko ke loa ia ro tusi ruka ia ile tele ona tusi singa e pi fa ma fa lava na ia tala no winga ia Yesu o ia o le tatou fa ola o ia mau ai mea uma, o ia e loloto a e alu ia Iesu e whapenga o ngā mau re kali o mea uma.
loto lava li kio foi langa o te malo fo ma ro inga a fo ma i lo tangaka ngai lo le ia ia ilo le mala ma anga i fa le tino nei le ola fa le tangata i tino amen i ringa le ola fa le nganga ai o le ola fa le tino longo winga foi la o le tamalo foi po o le ona foi le tua o luka ia o se tangata foi u fa tu muina le nganga o le li e va ava ai lo loto e va angi kusinga luka e ia i le kelo mea ese mai ai ma reko ai ma tusia ma tayo ia fa pena fo yoan e faia si loto even fo le tala no alta ma lo le nganga pa ia e faia si loto ma si to la langa mai le tama lo nei le nganga pa ia e fa ta waina tele ono le olo ia ile o tatu ngalo no fai lu mo le ia o nei i pa tai muanga na le tatu tusi ne fiafi ma lo si la fia ia stai foi natura la ona ia la foi san sau noanga ne ia ka ko fai kau e ka ko kau alo pa tai lo sunga ia na se fa popo titi a vai le me wala nga o le tusi a luka tusi a luka o le tausanga foi le tusi le o le ti a onos fulu ana i le onos fulu ma le lua na me a tusi a foi le tusi le tausanga au iai paulo le fale pui pui i Roma. O le mafuanga tonu a le tusi a ele nei tusi. Na ia whaamatala, toe au ili, le mafuanga, o le mananga lue o le tua. Na a matai na ia kalisia. Pila o le whaautu le nea fiafi, o le urua ia kalisia. Ai pei o le sivaenga le na o le sa tau mo fai e fai lo ai awa o le mafuanga le na tusi ele nei tusi ina ia fai loa pe whamatala le mafuanga o le mananga lue o le tu e a matai nai mene o e kalisia amen ia o se e kalisia e silia o oi o la whawhaia tātou te tua i le loloto ma le ai fisili ai mai mafofau ai le kalisia le mele ni ia o se fiafianga i le loto tangata pe a whai wa tātou te malamalama le ia o Yesu malona au so na metaina le kalisia o le ulua i kalisia lava le na whawaina o maila nei vai tau le tau sanga ia wow ngā la nei me i mō tātou lea kerisiano ina ia whaatupula ia ma whaatuputupu e peolo tātou fia e moli mau le kalisia le whaatuina i Yesu hallelujah ia sia ulea tō so atu ai ia mata ina le tātou tau ia le li ia ese ka ua pe o mawhai aku o e ampasa le malo le amen o koe whakat o ke whakalise i pole a se i koe mai si mea pe ngā lulu mai se mea o ngai whakua e ngai oi le taimire nei le fuku kako kilo iai i le tele o onga o lo iai mo ko sara lau le larangi ai awane i ngalo i te o whaitau tuspa ia o le tuspa ia lava e mai i le tali o mea uma te voi lava kako lo ngai vai kaimi ia wa tele ka le sia ia o ke mai le ia ma ua se tonu ma ki whamsingoa ingi e ka le sia ai ma ua le loto tele ma te whai loa tuai le uru ai e kalesia po le kalesia moni Yesu bia pela le unga e ka kong ka upu nge fiafi ia ngau whai loa antu a le taimi tusia e fo le nei tusi na luka ia ma le mea na tusia ma le safia finga le tamaloa e le wha pea nga tusi ai o mea nga wa ai o mea na wha longo iai mai le au longa isi ia a toa ai ma le fesoa soani a le anganga pa ia. O maro wha olei, me foi le whaftai le atua, na te whaonga ina, ia ni tangata e leo ni nu o le atua, e tau tangata nu ese. Ia e toi whai loa mai a kākou, ia le whina ngalo le atua isi taimi, o e le aia se tangata e vale whai le atua e le aunga. Me foi la leo kaku kilo, ia e se foi le mawa e le tūlai mai o le nei, tangata o nu ese. Whaonga ina ia lewa tonu fo'i o le whae vangalia, o lo iai tu singa,
gospel i te tonu i ololo e man te malo whaftai fōi i au ona lea tua na latu whamauina ma tātou whaitau i pia na saunola na ona o lea o ngā mo i tātou ono le tātou savalinga ma le tātou o nanga i lea tua o oe o le ekalesia a Iesu Keriso. O nei whai upula ia ma te fia a mata i ma whai kau iei. Ia ma oto koe fōi se i o fōi ngā atoa seitu la lela ma whai tau atua whapea teu whiloe na o tusi le mua i tala i mea umalava na a mata o na whaia Iesu ma o atu. E o le aso na va ene ai o ia ina ua uma o na polo i atu e le nganga pa ia e lau apostolo o e na filifilia e ia na whaelo atu foi o ia i a te i lātou o soifua o ia ina ua mawaelo na ti ngā ua wha maonia i wha ilonga wha maoni e tele e whanga furu po o i loa ai e i lātou wana whetara i atu i mea o le maa lo le atua sa wha poto foi o i lātou ma ia o na whetalai atu leo ia i a te i lātou ia le tu ua Jerusalema a ia whaatali le mea na wholafolaina e le tama ua o tau whaalongo ai i a tau a wana papatiso lava Ioane le vai a o tau e papatiso ina o tau e le nganga pa ia e le tele i aso e va ai ia whangata mai e ngaka ko whai upu nge fiafi ai ka ua kele isi mea ia mai mwhai o lea le ka ua i te malo e a teu filo e a ia e pe ia o whai antu o le awa onga fo ima tu singa e poto o le tu sipa ia o le tasi nei au na fo i e au ngā tele i le tu singa o le tusi o le tala anga ia marika māloa o teu filo o le wino longa i ngofa mai o le woa le atua it's a friend of God le winga na nalo i ngoa longa winga la a whai e woa ma le atua lono winga i eilo na so tanga va la lata maluka mai le fo ila e le tele fa maunga tu stala tu spa ia pe tu sia luka fa mai te malo luka o tu sia tu ia te oi e pe foringa mai o te maloa e ia so na to mai fa le winga ia ore na te fa la uloina ia pe na te fa mautuina ni fa maunga e pe foringa mai o le tala fa maunga o tanga makaka o se ale o se loia o ia o se fa masino o ia fo se kovana ia i tangata ia i lau wari ia ka fai fo ia e fa masingo ia Paulo le kama leo Filiki kama feso pe o kuranga kama ia pe sa kovanga ngā awa i kaimi pe o tūlanga la ngā le pe sa ia ta maloa le o teu filo o teu filo la o le fe mai le upu sa tu si iai ia luka ina ia iai se filo ne telefone se filo soane ne au na le tu me foi le ka ke ma ofa ai fa nga le tua ia le poto le la langi ngai mai si mea fo ie e le lo ia se lo tangata ina ia le ia ka ko ki ofa mai tu singa roma val mai nga ru fa tasi mea u mai le ia le tangata fie le li pa tonu le li lo no fa nga ina le tu fo sini o ngo ke filo o me na le ofa mai o me na tu sia na poroa i le nganga e o le mea na whaia Iesu ma o atu ia peonga ma iai le ua i kalesi o le ua i kalesi o le whai Iesu e le i wha peonga whaakuinga lo Iesu whaalu ro mala korpo kala le ai ua e iai aso o iai Iesu a le i fio atu i le langi sa whao ngā ia ni a o onga fai tino pe fo ka ko loi mo fa ta oto ma o ai ona o so e le gata foi lai ona o so e le taimi tasi sa ia fai al fa ta inga le lei ma fa o i me na ia feta lai ai ma ia fa tino ina le tele o ia pe la fa mai le tu si fa mai o me ia le la tu si mai le tu si luka le fa o mai fo ia le tu si lava le anga luenga o me na fai ai Yesu amen ele fio iela so no o le ministry ale kalesia ele o se ministry foi ngofo pe o se au langa foi le kau nga vela o ka ko e kalesia ia mo lo ai o ka ko ele nga ka le ao
Fatino mo fai e vai o ngala apostolo inga ia. Le ala ngalue me ta o fato tua o no fai o ngaluenga. Le fa be fai ngaluenga ka puva ko ke lo fato tua. Ai fai lo tuai o le tangata o matua fa le nganga. E o foi na me ta o le urua e kalesia le na fai. E le fa pe nga fatu ina Yesu le kalesia yoro. E ai sa makua i fa mausali le Yesu o ana o on o ana launga o ana fata oto ia mangofo foi ma fata tai fai ao pa pena na sila ia la uso ngi pola so le to sfuma to ai sea le anga le mana Yesu lo na lua e kalesia me foi le a un kako ko kilo lua e kalesia kako fa ngalo lua e kalesia Yesu eu fai sia kako e kalesia vale o ko Yesu e ko fa kula o ko Yesu ai kako kilo awa le mo ia sa mo na tunu pele o le ekalesia le sa sili o nga ingosia i Jerusalem a ko amen ekalesia mo le eu ka ko le manga mi ingosia se ekalesia no ma ngia me sa ua makanga o al fai o ma ngai me o le ekalesia le mai o mena ia tu sia fa mai a mata ona faia Yesu ma o atu e o ile aso na va enai o ia i poroa ia tuai o ia ele nganga pa ia ila apostolo o le fola i melea ele i fa apeanga nga fio wana to so i fu manu malo mai Yesu o ingana a mata mai ai aso na ati li ayo na ia o atu le malo le tu e foi la le o ngai ono le e pe foringa mai o le ai manatu lava o le au so o Yesu o le malo la i sala e lu le pe le la fokua me e so so ai vai fai mai le paso be ya ma ngai vo le ngole ke filo o le mea ka ua ma le history o le kusil ngai o ke filo sa nga lu e fankasi ma Luka ma Paulo i Efeso ma Filipi kala ingol kala inleol kala le ai wa umai iol kamalo leol kamalo ke filo ol kamalo o longa kama o le eling a o longa kinga o le yukaya le ala foi lenga polo ia ia al vanga le ia kimo ke ia peli komina fa mai ongo le fi au malanga luenga le fakala I mali me le la o ia le la ko sailinga ongo o le ia longa piko I ukaya ole vai kale sia foi la le ia fa sia Yesu sa fa va Yesu o ngaso mulu la ko vai o sia wa onga ka u le ia ka ko ngi mo kwa ele fi ko le a foi ka ke le fai nga lunga le mulmulo vai o sisi ola e ko ilalo e fa po ka ki o sol pa ko ilalo po ale lo alu fai e fa ro ye le fa ka nga Yesu sa Yesu e mulmulu fulu la ko vai fa mai Yesu ye la ko e fa ka ile a maka ku ilalo o lalo ai mo wai malo kala nga ka ko o lalo ai mo wai malo ele mo wai malo lunga ai mo wai lalo fa ka ingal nga linga fa Yesu a maka ku lalo fulu vai fa mai peke a wa ki fulu vai mul masalo salo le loko fa penga u maka ko to fangi le kale sia mo le linga fa ku Yesu fa wa o ya ile le wala mo lalo kasi le awala nga fa vai ele le kalesia Yesu ia mau lalo lo finga ngalo awangi ma veo ole fa fika uli ya ki nga o solo le ki mai lu e ma fa fa pe o fa fika uli finka fa mai ya Yesu ko kuli makakalo o ka wa ku Yesu le siang fa ka inga le fa so nga ia la o kai meo kinga ko lai mo lo nga so fa mai le kala Yesu oi ko ke le mafai e ngo ko makala fa kasima singa I kulai kiki sa lo le Yesu ka kala fa mai longa martama ia ya me singi me mai ya pe fa awonge fa lo loko au lo finga ngalo anga le limfa mangalo aku yo au so le awa onga le vai kasi le awa onga malo
o le kale sia mo o le loko e whamanga. O wangi fusia. Ia, o le si vavenga. O vavenga nga whai Yesu, nga vava ai eiso o Yesu, o moko ka ngaka fia ai, nga whawhanga i ai lua ma le koe. E lua ale ko mai ai lima. Ia, vai, o le vavenga nga whai, nga ia lako whakali kongu inga, e ma whai e Yesu, le kamale le la ngake kali sos ka ko mga onga. E le mea mua la, o le kale sia mua la le ma o ke mangaku au iei, o oi, o au. A huru fale Yesu lo loko ma e whakaua Yesu lo loko. O oi o le kangaka o le kale sia, o oi o le kangaka o le malo le kua, o oi o le akali o le li. Ai usikai la mai whalongo mai ia ileri. Iai whamauianga le li aki oi. Ele sau o upo kako ele sau whakangaka se manguia po se malai o seisi. A o laua o nganga, o lau kaukua, o lau o lou kiu ke whai, whapengao ngā kangia ai fo lingo le li. O aka i o le alofo le li, langa i kale sia, lenga whakai ka ilonga au so. A wao le au so o la kou ia nga mua o ye Yesu. Nga ia la kou whapai le Yesu, nga wa umanga o i ola ia. O e kala. Aisia, le wa umanga o le Yesu. Whawhika auli meo le ika ma me whapenga. Le wa umanga nga o Yesu. O le loko whamangalo, o le alu i lalo, o le manga onga ku le li. Nga, whaasawali e leo le kale sia mo pea lenga kako mai. Whai mai le kala ale aposkolo i le oi ale kusikala. I le pai upule ngai lua. E o i le aso na ave na e o ia. Ina ua umona polo i atu i le anganga pa ia. I le awa apostolo o e na filifilia e ia. Kangaka ia filifili mua i Yesu o longa uso. Fai mai le o le kalesia le mo fai Yesu. O le kalesia sa o ale Yesu. Fai mai lo le Yesu le uso. O la ia kala. O la ko uma e kalia. O la ko uma fo nga wo filifili le na. Ia la vela o e ma u le fiafi le ngi. A fai ka ki kalia le upu le ola. Fa pingala o nga mo e ka ua fa mungiang e mo e ka ua lesi la sanga i lumaku. Pe a fai ka ki kumbau ma fa maungi ai me mo fa mai le spaia. Ia o si fa so a na fa upu e. Ngi es se ka ua me te tai e ka fo ia ta ua la na sunga wa i mo meo fa ka inga fa Yesu. Le ango Yesu o ia la mo lo fa tai tai. Ile ki o fa me la uri rapi le a o le ono o Yesu ele ngata ina fetalai mai a ai na ia fatino ina fo ia na ngalu ma ai fo ile singa luenga faile a tanto o sili po le tato matai sili po o le ulu o le tato e kale sia o Yesu o le faile o ia ma fate te inga ka ko mo ia ile just fia faia ngi me fa pe i lumo nga ka pe fai se tulanga o e ke mo lunga o ka ngakale la fai e ka ngakale ta wo ai o Yesu la ma era le merfe mai o mea uma na fai Yesu mai o atu ia te ilato ai le vepuna mai la o ile aso na ba ina Yesu le lang o le foi o e te minuto so fu mai fa ali Yesu no au so ia ina wala to fe le kaiminga o fa so ti ai o ia na fa ali ia Yesu le kaiminga ko so fu mai ai ia te fa ali le si mafutanga ya rona o so ke mileng o ye marka matoma ya mala ko fa ali fo di kai min o i fa ngoka le sia la ku Yesu ya ku ula tu matau le pen inga ia mawangi si o me uma ia o Yesu rona o so ina ia fai ma fa tai muanga o ila tou nei te tau na la tou faia le fa tai ta inga o le ruai e kalesia. E foi lá que kira ninguém fi e monia i sauna foi lá o oe ma o tato umala o rua e kalesia ia le tua le o ia te mine o fer me que ia o le kali o vai esse mai oi mai le langi e tu ina tu lo soi fu o fer te ia te tu makila pe ingo si ai oi pe le ia o ka singa me le se musu e le ngi wo onga mena ka ole fi kalesia onga ngi ki ole nya wo ai ole kalesia Yesu
pe se yai sau o pe yai nya o e te tu makila o le kalesia Yesu o le kalesia o le kalesia foi la le sa mo la tu no pele le te tau failo e le fa penga ui kulanga le nga you know it ai ar foi kaule history ko se fu lua le e makua maka ukia me nga e ke loe se fu lua le kalesia le nga upside down lo lang yako penga makua e fuli sai e ampasa ngei o le malo le atua poro nau so ia le tala le leina ia o atu ia le aloi ma ia le mele o areka o keloa e le ifa penga to se fo manu malo lo Yesu mai tunga mau haru le lang kai mai kai mi le mai fast food aso le ma se yo mai le aso foi la le ka ko le aso le pentecosto a se kai mi foi por nava ya so por tu ka ko il ka ko sia ai fe mai nai fast food aso o i le sa fa penga ona matua i ku ma fa malosi ai fa malosi la Yesu Kristo ma o wina ya te la to le winga le ma lo le tua o wa o le i manatu la so o kai mi le ya la le wa le ko fa si ai pe ko ya amatalia ai pe ko fe so songi Yesu ko ya a mata le maro sala elu mai le pulenga Roma ma taimi le o Roma ma kua pao lava ma maro si le vai kai sa ia la to ngona le kai mi le ia la le Yesu e la to tia pa pena ona tu na pina ia la to amatalia in ia la to wa mo se sa o tonga fa mai Yesu ia ele o ke ka ku ai o le mele ka ku fia va i ina wala to fa poto fa mai ia ile na fetala ya tu mea o le malo le atua sa fa poto fo ila to maia o fetala ya tu le o ia ya te ila to ina ia le tu ua Jerusalema ia fa tali le mea na fola ina le tama o to fa longo ia cha o le fo ila ko mai ia luka i o le tele o taimi sa o Yesu no na so ma fa mangaku ya te ila to e manga o mia le alu o ia ai a wina mai le mena fola ina le tama ko le nganga pa ia le ka si foi la le me e se fa ta ua inga i te tono le lua i kalesia o e ma ka ko uma le lua i kalesia Yesu o le fa tanga ina le o le nganga pa ia nga lua ina i so se mea ma fa ta i mua i mea o lo fa pena la tato nga lua i so se mea lava e kalesia wa ke fa ya tu sa mo na tu no pele e me faia ka ko faia e kalesia e ngoa me sta te inga le nganga pa ia e ta yu ka ko ma fo fa mo ka ko lava ngona ai pe o ma shel nge fi ia vea ka ko se kalesia ta ia le nganga pa ia o le atua e lo te ia le nganga ka fo ile ala ngai kai mia e fa mo lunga i ka ko e le kai mi ka ko ke pe ale fe se inga le kalesia ko nit fa lunga ku paulo wa fe tauile kalesia o 5 tawinga me arofa po isi yang me arofa ai le yo le nganga pa ia ngala nga o maia matufa mai ia me arofa ina ia fa maro sia ai le kalesia le ngata le kalesia la tele po le kalesia poto ia o lau lava e kalesia po oe ina ia fa maro sia ma pio le tino kristo ma ia le bele awai ile fe mai Yesu ia oro fa le ngalo ai fa mai ia awa lava ni o toutu ua Jerusalema ai o ko fa tali le mea na fola ina mai ele atua amen kasi foi la le mea la sunga awa wa ile chao nga fa pekele va fo ile CPA ai ke ia i lo ka ngona ono le fola mai Yesu le mea na fola ina mai ele tama o le afio mai fola mai Isaia il profeta Isaia ia le tama o le afa lau mai le tama o le afo ina mai mo tatou le atali o Yesu la le ai te to fe mai i Yesu ai au ngalo wan ai au wina mai le nganga pa ia fe mai lo Yesu i tu singa le haruka fe mai ia au no to tu ua Jerusalema ai ko wo fa tali me na fola ina mai e lo tama talu mai le amta si
E ka wa kele na le mele wa ke fa ya tu lo sunga la a ka ko le kilo le tispa ia e ka ko kilo ya o nga i sala mai ya manga le langonga pia nga faso aku le fai punga ko luma fai pu fanga le ke ka o fai pu ko lu fai menga fa ai loa uma Yesu meo le malo le ni e o ai le fio mai le nganga pa ia e o ai le kai me mai e alo Yesu le ni na uma fa ai loa Yesu na so po la ngai kalisia pe kai sai ai ale masalo salo loko le so pe yo nga fa nga lenga mali Yesu ko so fu mai e fa mai le kala le siso e le ma fa nga kaliko pe ale va fa mai le Yesu amu yo ko pe ale kan ko ki ka ko le va ai kan ko mu mai pe ya ya o kasi fo ilea ma me ko kia o le akinga inga o le kalisia po le akinga inga o le malo le ia e kali kongu lo fa maungi e kali kongu nga maliu Yesu mo o ma a fa pe ka ki kali kongu o Yesu ave mali ma fa o mo ka la me ka ku masar salo la me ka ku ke fa lo ko lua ai ka ku ke stand together pe a fa ka ku ke loko e kasi o le nganga e kasi ka ku ke ka po ye le fa bere le kala ku spa ia a fa ko ke ku fa kasi ma ko kali ko fa kasi e ma fa yo ko a vesia le mau ke le e ma fa pe a fa ka ko ke ku fa kasi ma loko e kasi e fa yo ka ko fa ye se me po le ala ko nga mau i luma mai o ka ko ai a fa ka ko ke ma fa ia nge vai ka ku so le ki kala ngoa anga ile vai ka ulingi ka ko ke ia wa po le ala fa fi ka u le so fa nga male o langa ma me le ka ko ke anga ai a fa e le se se loko ngau mo se fa mo pilim o e ma fa ye le li me ya ka ko ke le ma fa ia la ai a fa ka ko ke kali kongu e ma fa ye le li me mo ka ko ke mi nge ka ko ke ma fa ia fa ka fa mai le lang kalva mai awal ko Jerusalem ke mi nga mali wa le li alu le li fa kali fo ile o so Jerusalem ai di fo le nga po ye fa mai awongi ko Jerusalem se ia fio mai langa nga pa ia lenga o kalango aku fai loa mai ka mai ke au mo fai loa ke ko ka penga inga o ko ka penga inga ia ka ko fa penga nga mo ka ko sa lo ko a wai o le me ia sa lo ko e ia le file mo le fa penga fo la me lenga fa inga i e au so le me fai punga fa mai o ko Jerusalem nga wo la ia au so Jerusalem fa kali le pole alma fo fau pe koe a foi le koe kuleli wala le wala ku lo maliu leli a lenga fola Yesu longa maliu mo koe ku mai la sokolo o le lango ngo fola uso mo nga la ko ma fo fau pe fa maongi folanga inga fai ya lenga ko vai le fa maongi leli koe ku la sokolo wa umanga fola le ya Yesu e ala ya Yesu lo ngalo i onga so pole kale sia mo Yesu e alu ko sa e alu e maliu ko ku mai ya ko ku mai leoki amen ai o le kai me ko si ki e malu ko fo i long kama wa umbalanga mission sa fai kalai ma fai le ka ko fo ile ka ko kale sia o le wa e kale sia mo ala le al dus pa ya o le so le la wa uma fo folo ma ko Yesu me uma ai le ma foi le a fio Yesu le lang le la wa ma yo ka ko vai ka wa mai la uso e kala mai ya ke ka ol mission nga foi le nga mai la uso mo ka ko le a mai la uso ala wa ko le nga po yo le me vole le ka ko ki ka kalo a ka ko ka kalo le nga le e fio mai la vole nga le nga ka ko o le e kale si ale ia o si fa so akule le si dual nga ya amen ia le ia ri ori ka le so lo nga na ona wa me le ngi ka ko wa ka kau fa e o ta to ko siaki ko ma ai pe am fa ma ai ka ko mori ma Yesu ele o se e ka le sia eva ko mali pe nga se ka o ka ko se ka le sia in fa ko nga fo ile o su nga pese
mangi fai ngā kauranga, mangi me whapenga. Ai o lo tātou maka whai oi, ina ia vea I tā ua e whaasara lau atu le tala le lei o le mālo le ani. Amene. Vai vai la, ngā whio mai Iesu rona nu, o le mea mo ia ngā whio mai Iesu ia Israelu. O lona nu, ina ia vea matupu. Ai o le mea na te ena Israelu. Mea lea na do li liwa ele ma, vai mai Iesu, lana tau whio mai Yerusalem mai. O manga oe, Israelu e o manga oe. E o fofutai mai o kou pe ole moa I lana whanau. Al whaala lawe, o kou whasiotia na profeta, o au auna, e o fo I lava la ia Iesu, profeta ngā leo Iesu, ngā laku whasiotia fo Iesu, whamero Iesu ala. Le mea leo le a o alu ai, ko ke le koe wā ai se ia, ko koe whai mai. Ia mangu ia le o fio mai, I le suafa o le atua. Me wala lea, ia ongi ngalo e Samoa, le ai mangaku, Israelu, o le whatuina ma le koe whakuinga o Israelu, le mālo whaletino, o le mea lea, o le a koe whaia Iesu. E ma Iesu le ai oro na mālo ea, whatu mawina I le taimuri muli, ina ua fio mai ma whatu I laloina mea uma, ai whatu mawina loa le mālo le atua le whangai le engi le taimuri muli. Lea la ua amata loa le wa aia, na tātou tilo, e iai le mea, lilo leo mana o le atua e whaali iai, I whaali Iesu e whaali lona o so, ina ia whaali atu I le rarangi ma ia whaali ma ia tātou, ia le mālo, ke loo le mālo le atua, e le o le whunga ele le pionga I le wunga lide, ke loo se lunga e salamo, o le mele le e mga o Iesu ina I salamo I salae, mele whaftai e o lea ua, o mai ai le finangalo le atua ma vea I kako tangata nu e se sanu ese ma vea I tātou ma lo o le atali I po le malo Iesu e kaltia ngā kolose ngā whamai the power of darkness that convey us into the kingdom of God the Son Jesus of His love o le malo la lea e le va aia I le lalolangi nei Lea wa vea Iesu is the image of invisible God. O le malo la lea wa ia maka lea la ka kilo e. O le malo lea ka noa Iesu. O le malo lea tua. Langa o ia o le urua I fua. O ia o le urua ia wha polo o mea na wha wina lea tua ma creatinga lea tua I le laloinga. Le wheme whai pesuru walu ngā kuno se nga whema ia. O ia foi o le ulu o le tino o le e kale sia lea. Amen. Ma ila o isa mo la tino pele. O le taua ia o le meta o le kale sia. Ta ku fa taua ingal me foi le tempo. Me o me I le fa pela ele anga. Taua lava ai awani ia ngo foi le fa taua ina te lo tatou le mele. Ai fa taua ina tatou le matafa ioi. Ale e kale sia o oe mau. Ina ia tātou mori mau ngatu Iesu malona malo. O tala nanga Iesu, whamaia. Lange kauanga kako mori mau ina atu o ia. Mai o salema, awangi o kukua whaatali mena whalafola ina. Awa o papatiso ina Ioane le vai. O le papatisonga la le papatiso ina aila o so. Amen. O le papatisonga ale anganga pa ia. Fiasa o le papatisonga lea. E sau mai le langi I o tātou manatu mo tātou loto. Amen. Na ngoto le tonu o tātou, la ngona mo tātou, mawhawha mo tātou nganga. O na ngalue ina mai lea, ma puna mai ai te tonu I ate I tātou. Lea nganga pa ia lea, e wha o sofia ai tātou, ina ia tātou tū mau, ma mori mau, e winga I a Iesu. O lana whina ngana, o e mori mau Iesu. O le lea ngana, ingi whaile kāresia. Ia. Lefa mai Iesu ina ia whaia I tātou ma mori mau I ate ia. E le mori maua se loku, e le mori maua se si mea, a ia whai tātou ma mori mau le tupu. Yes. Ma lona ma lo. So me foi la lea Samoa nei nei foi upu. E au ngā tere lo tātou lo awa ole. Ole papatisonga na whaia Ioane, ole papatisonga e winga I le tino. Outside, ole outside leo ka ko nga ia fa lo atu la langi o tātou wa langona salamo le paptiso le vai al paptisonga le nganga pa ia o le mene tātou tali ina yo tātou loto mo tātou mafau
ona ali mai le tatou ngalue mai ki tonu. Le fa mai Yesu fingi vo ile e puna mai ki tonu. Le nganga pa ia o le atua ina ia vea ai ta ua ma moli mau e winga ia Yesu ma lona malo e ala pa nei e o po Yesu ale sunga wa ka kai Mana te fa so pia si me fo ile ko i fa so ko i le lua fa mai le lima maleongo fa mai o yoange pa kiso le vai au Yesu pa kiso la ko ile nganga pa ia mai le fa ipunga yo o poko i lato ona lato fisili ai le ia cheia o fa pe mai le ali ie ona po ni e to i fo tai mai ai le malo ia Israel ai la ia ka ko le melia wa umanga papa ka wa ki Yesu ya la ko papa kiso ko e yang ele vai o fa mangalu ngale kingo me umba fa penga o Yesu papa kiso la ko le nganga ko ia le ala le nga fa ya Yesu longa uso a wol ku Jerusalem ai o fa kalin me fola ba ele o le nganga pa ia la le e fa penga o nga fa makala i ga yo la ko funga fa mai lo le fusile la woli ia ya Yesu le li o nga pongi e koe fuaka i ele malo i sala o le mafau fau la woli nga le sa ye e mafai e Yesu o nga ki ngei ale pule ai loma le sa fai ai yes e mafai i si lava ai ke lo le me le nga mai Yesu o mai e lako ia lako i loang fa mau lalo lako ia lako salamo pe le pap ki songa le fa ia papa ki so le vai ngai salamo ai lako al pap ki songa le nganga pa ia fa pe nganga pap ki so ai lako i ma fa ia lako ka kala ku ve inga nganga ese ia mala mai kanga ka uma le ala le ngal fa mai ole kala Yesu nga wala ko fesili anga lako le fesili ya ele ko fa lamba mai Yesu benga awa ole me mongi malkawa oe maau mai kako ma sa mo falungo longo ai lavo me fai ngo falungo mai nge fiafi ia ile file mu ole li awa nge fa so sofia lo fingalo nge ko ka mai maleli la lang ai afa pe kofo inga oe o fea kako ke o ia kako puli vai le li langa le li le kako ki kakalo le nganga pa i ole li nga ke fa fio fo yo ko ma fa ye nga ki ai fa fika o le so fuanga ma le olang ma mai le ia le li ole la lo lang ia lo mai le ia ai kako ai afa pe fa winga kako le nganga pa i ole li o i la fa sang kau mai ki kako pe au le li mai kako ia o si fa so ni nga mo nge fiafi ya nga le fa ma ngia aku ya ki oi a fa yo yeso ngase po so mai kalikongu le manga le le manga le nga fa la fola Yesu lo ngai ka le simbo ia fa pinganga e kalikongu ia ku ia lo manga onga nga ku ia yo mai nga kalo le li ia li va venga e fa ia le li ku pua va venga le li yo mai al kai bilingai o wangi fa se kia o ingisi mangaku mangisi langonga ai o lewa kalango mai la fionga pa ia le ia kaku salamo uskai fa longo ma fai longa finga ngal ai le ya ke kaku me uma il swafo Yesu ia wa kula sunga tai le sunga la wa talinga la ma fi longo fo le fiafi sa mo na tu pele o tatu taimi ona o mo fo taimi fa mai ene la ka to klame ia e fa ya tu mo na o na esel matango fio le upo le tua le fiafi o lo e kalesia o wana ingalo ia te oe ma u tatu uma o le lo e kalesia le va ia le taimi ne mai le taimi na fa ia tu Yesu no na so ia ti ia na e kalesia ia le wasala lau le lo langi amen e kalesia le Yesu la ara ska ko me fai ia tanto fata tali Jerusalema ile mea fola ina le tama ina ia fa au penga ina i tātou whaia i tātou mamoni mau ia ke riso Yesu lo na tupu male malo so se turu inga le langi sa moa o le tātou mta upu na ne fiafi tuli ta ngau mai na fiafi pa nava yaso taimi fa penei ia e so o atu ai le tātou mta upu
tele o nisi me le o le ai whaafonga ia ma o atu ia le tātou whaasoa e winga lava i le ruai e kalesia nei ia o le mo se mea fou ai e lo le Samoa ele suita ia me ai ka kuloa ana na mai fola mai le tua leisi mana sidi atu mo le faawa wina le aso ave se na ile kalesia Yesu foi la le ola ma so i fu ma fia o le o te umi le o te estemi se le o ta o le kalesia Yesu ia ona faia le o le fitangalo tuto tasi o le tua matato va ai ile o lona malo la fatu ma winga il funga le pe ao na fa uma tia ia me uma la matuina ona fili la lona ao io le fatu ma winga le o le kalesia su me vola le lona malo ile lo langi le alu ma fia wa yaisha la sanga mo mo o tato e mala wina le tu ve o ma passa malo tu so se mea maluenga tonu a onga o fefo i mea lo e iai tonu a inga mfapa pitonga ia tu tila o le kalesia Yesu o le ampasa te mori mau Yesu i so se mea iai whaftaila o mafuta mai nefiafi e wauna le atua ia malatu wharetua wompa anga ia le whaitawina atu tau swafa o na tatu screen o lo iai ia e anga le leile atua e lau talo ia malau kasosoani fo malau ko meni mai nefiafi whaftai atu ina wauna le atua mo talo ia mafuta mai pēr datu mafutanga ia ona le atua ngata fo ilea ia whaftai atu lana wauna e ao ia whaisione msle ia mo le salvo le nefiafi te ronga fo ia o le ato e mau fo isa manofa pene lana wauna ia e so atu ai pēr le datu mafutanga pe atu sai mo fofuanga le atua ia o nei taimi ia alofa atu le atua whamanuia i fofuanga toe o le nei e fiafi Samoa le atua pele tunatu lana wauna na te wha maina whaluina le tatu i talo ia o le tatu tau mai le Samoa pele Whaftai te leta mai le taita ma i ia mai tau i loa ma mai tau mauti noa i te letu la fo ina i mai tau wala whanau whaftai lo whasoa mai ai te mai tau glory to God whaftai lo sosia leo e tuwha mai mo i mai tau ina ia mai tau mana malama ma mātou mana tunatu ia e ao na mai tau siu skai ma whanongo ma whai e tu solo fina ngam ona i whamanuia lea oi foi na efeita lai o i mai tau o lau whanau o mai tau tangaita o tau tino o oilo mai tau i tu o lau e kalesia o lau ua e kalesia o e tu ina le nei fonga e le ina i whapenau na mai tau whasusulu ma whatupu pe alo mai tau maunau i atu ina ia whapenau na ianga le nei mai whamanuia whamanuia e lau ala leo le nei pōra mai tau i tua whamanuia foi e whalongolongo o lau whanau ia vea lavo mai tu tangata o ni au na e whapenau na fia au na pea ia te oela mai tu tai anga le foi lau le sunga whapenga lo mai tu tua mai tu wala au ia whapenau maua pe mai tu le loto tas le nganga le tasi na e whasoa mai ai moi mai tu ngalu mai tu talo le ne fiafi Pani meo mai tu whale tonu, mai tu se, whale nole, whama ngalo i mai tu o lau whanau, ia na ea wao ia te mai tu, ni mai tu mawale loto, whape nao na mai tu whama ngalo, toi na i o mai tu uso, lo whai mai tu mo lai tu whio, le li i o la mai tu ki talo, i anga le lei mai whamuia, le ale talo, i ale suafa o Yesu, lo mai tu o li, mo lo mai tu whao. Amen, amen. Praise the Lord. Amen. Fua mai manuia Samoa Yeah. Fua. Yes.